Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al faafonga al faapoponga wana tamua ia nei aso. E lo suia le fai unga, a le pulenga o vang fa upfai le fas, na fai a faasanga i fai pule to ono, lea na fa te ese mal pati. O le sto na ina te neile sa fai ai le fono fa altau sanga mua le fas, ma fa mautu ai ona to tino le stala, peitai, na taunu uai ma le tusi le sui pa le mia tuala Josefo Bonifacio, i le tai fono o vang fa upfai la ulian mali e tuopla tai vau. O le tusi ua mawai le tātou kopi, o lo tusi ai le itu lawalo ia e pipi ia le logo ale fast party. Ma vai i ona palkalafa e ono, e ta tala lava i le whaato e senga mo le to asfulimo minister kabineta, wa leo o ane i le fono whaaltau sanga. Peitai, o lo so atua i lava i le whaato e senga, le whaato i ese, i le awala na vala awa i le fono whaaltau sanga, i le ala o mea e pei o le longoina o le taitai o le fast. Sa tātou fisilingia le taitai fono le fas la aulian mali e toa pula tai vau, whaatau i le tusi le sui pāle mia, ai o lana tali mai sa ia te ena. I whaamaumonga le fas, na whailofa alawa i te le ma tātou li putia mua to e to ono minister kabineta, e au fiail pāle mia mal sui pāle mia le sunga le atinu uen so o yalo, lau timu ia afoa, olo afoa ma le sunga to e sulu Cedric, Schuster, ua whaate tea ese malvang whaaupa le fas. Ai o le tuse tuala i le taitei fono le fas, o lo oia whai tio i na ile awana na whaalaulo ai le fono tele whaaltau sanga, a le vang whaau whai na amata mai o iulai a berila ai o le uwhai a mati. O lo tu oia foia le tuse tuala le ina o le taitei fono i lunga so ta inga tele vame whaasanga i le taitai o le pati po o le pālemia maisi minista. Taluai na mafua anga maisi mafua anga o ta uoila na tusi, e manatu tuala e le alo ia ni whai unga whai ele fono whaaltau sanga le fas, le na whai le sto nai taluai. Peitai, o le aso froi le nei le polkalame masani, al taitai fono le fas, la auli al mali e toa matusi tala, o le afa ailo ai sono fina ngalo whaalawa i tele mta upo ta uai lunga, whaatasiai maleisi to aiva o whai pule na lato te ena le lafo, o le leai o se whaatua tuanga o le pālemia i le pālemene, o le whaatetea e se ai o le to ono ma le fas, o se whai unga na autansi i ai to tele o whai pule, o le vaenga whaupwhai. Ma fofola mai ai e le tusi atuala, o lato umalawa e to asfululima, o whai pule le stala aloa ia, o le vaenga whaupwhai e le fast. Mo le pui o soi fua sili e le iwa se lau tangata na ilungo le meli lau pasese, na pipi i mai le wafu i mata autu il taia ona Leilua. E au fiai pase Cecilia le 5 selau ma le au waa fa selau. Le mafua anga o le toi alu ese vave ai o le waa ma le wafu. I le tala o le tau ma le ofisa va ai tau le 5 le vave au le la sa va ai el maululunga o ngalu. Ma uma o lo oila loi fo le lua ma le afa meita ai peitai. O le va ai mama ua iei nei o ngalu ma uma ma wa lunga anga i mai matu i sifo. O le a fiai o ngā sami o le atunu umai ono si i mga lua. Mo le asoe o atuatai au. Ona o ia tūlanga i alangata waion whaamalu sia pea whautuanga e pei ona tā ua ilunga mo o ngā sami umo Samoa. Wa fianga e ono alia e mai e ave au masou le sami. Pei ta ele tali mai al tamai ta ipule o le company va ai Samoa le Samoa Global Shipping. Le ana ngafa ma le meri lau pasese le o toi fo i le sunga mua au sa to le foa Fiona Willie. Na ia sauno ele i umi ona tuta mai le va ai le wafu i matau tu e motu le maia. Ona ua malosi le ngalu i le wafu, e ui ina langi le leile fonga ele. Peita ina iai isi pasese fia malanga i le waa sa felelei mai i Samoa, mana no foi fale tali malo ia pia whaatali ele taimu le waa. Whapena foi i se vaenga o le pasese sa fia no foi Samoa pe atau nu umai le waa i le so. Ai ua whaatope umanatu langa o le siaki o pasese no fom pasese malanga e se atu i le waa. Taluai ua toe fiaru e se vave le waa mamata autu ina ua sou tele le wafu. Sau noto le afo o le waa lea o lo ta milomilo lava i le Pasifika. Peita isa tele tapena penanga mo le tuta mai i le so. Ona o le taimi mua lea na whaapea o le apipi iai i le wafu i Samoa. O le waa lava fo i lea e tasi na toe fo i ina ua fetaui le taunu umai ma le tāpuni o le wafu le masina o Februari. Peita i o le foi o tau nu umai ia lana malanga mai Amerika Samoa, ma le sau o le wafu i matautu mai ua malanga tuai nei mo fiti.
ai o le whaafitai ele tamai tai pule le Samoa Global Shipping le sunga to le foa i le ngā ruenga whai whaatasi ma le Office of Mlanga Inga ai o le tutia Samoa i le kilia whaatopetope o pāsese sa nonofo ma pāsese e malanga i le wā. Ua wawe ai o nālu ese atu ma le file mu le meli lau pāsese le 7 Seas Voyager ma le wafu. O le mai aso taluai le ana so o mai e fo iwa ai lua le Samoa Global Shipping na fea mata autu le stofi ma le sfraile na manuia ai fa le tali malo ma na ofanga sa avatu iai mai moanga a le 7 Stars o le stofi ma le Nautica o le aso foraile. E whaitau i tū la o pele wilai vaenga o le atu whaleata i le pō le stona ina te nei peitai. O ta uel pūlenga le iltise le mafo angol motsi ai o le wila i le tele o taimi talu. O lo ngā lulu ele o whai ngā luenga tele si iti ai au nanga tu inatu. Ngā luenga sosoani ngā luenga whaale nei e tali o tua i tūlanga maa le ale malfumomo wa i o le wila. E mafua mai ono o laina ele tise malolo si lalo ele ele u whaale tonu. Mawha awawa i ngā ruenga lau whai ngā ruenga le whawina leo laina ele tise manolosi. Mai le vāo si usenga e ngai i le whale awhi o fulu a sau. E ui atu i tutono le malai tā polo i tuana i mato. Ina ia mawhai ona wha le leia so ta inga o le whale awhi wha soa soa le wila i le tunu. Ma le whale awhi ngosi marosi anga ma laina wila e tufole au onanga. O le ngā ruenga tele le nā lea o lo o iaimana onga ia wha uma i tutonu o le lua vai aso o lumanai. Talu mai lea stona ina te nei. E pe ona saunoa le sunga le tumaita i ofisa o le pulenga o le malosi whaaitise le sunga a moetua sivi. E mo i lava lana o le awha pēna, ona tu ui lunga i tātou pou, ia mai si usenga e tau mai i tuana i mato i fulo so. Ai ta atia pē le tātou underground e po le ele tise ele. Leo le a ngā lulu e ai le tātou au whengaluenga o insinia. To e tā pena pena, whaatino, ia matoe whaale leia atili le au nanga le nā, ia pe ona e tā ua. Le ta atianga mai o tātou laina ia i lalo, ai mai se fo iona sutanga ina ia faa whaingo fie ona access pe au i ai le sosoani le au whainga luenga pe atu lai mai se fault po se tūlanga i tatau ona faa lelea e le ave e se la le tātou underground na po le tisel na au le a faa lelea atili ina ia o faa tasi pe ngā lulue whaatasi ma le laina le watu i lunga. O le taimi atu i lunga i le tise, whao ngā mai le laina i lunga i ai wha malulu lalo. A iai taimi ua wha pēnā o na mo o mia aina wha aleleia pe si tia lau au nanga i lunga le tise malo si po ia o na whao ngā ina mai leo lalo ia ai whao ngā ia ai whaile ngā duenga whaatino i lunga. O le tāpena penanga le nā leia i le taimi nei. I le taimi le nei o le ofeanga i le au whainga lue mga lungenga nei. Ua wawa ai umai isi vaenga i wha aleleia atili. Whai whaatino whaatasi umatua ia ai o le tau la mua ngaluenga uma nei ma le ngaluenga wha mua prioritize le mta ngaluenga o le tātou laina lea mai furua sou mai siusenga e tau i furua sou ma tātou wafi e wha pena ona auina mai e so soani iafi o lo iai taimi nei. Ai nisi o tala o le se tio tūlanga saonga le move mlanga i ngale tunu. I le vāo Samoa e lua leisi leo mafu anga au tua ngaluenga wha leia a leisi wa alele le Samoa Airways. Ua taunu ua i whanua le whai ungol vai aso taluai. I le umano le iwa maasina i kanata e pe ona ta ua le whaamtalanga mai le company wa alele. O le waana ave i kanata mo ngā runga i tue wha leia atili ai sa iei fufuanga. E fitu maasina pe tai ua iwa maasina talu ona o isi vai ngā wha popo. Ma si iti ai fo i le tau le ngā runga mai le fitu miliona i le se fulu miliona ta la. Pei tai o ta ual whaamtalanga whaalawa i tele mai le Samoa Airways na whaatupe umalava e le company wa alele lea tau atoa. Mai sa whai ai le sauninga mlai wa alele i whaleolo e alo i ai le ngā ruenga o mai am whaaftai ai le atua le taunu umanuia mai o le wa alele. Pei tai o iei le fufuanga mo ngā ruenga whaaleia mo isi wa ai lua a le whaava a le Samoa Airways il whai ungol tausanga nei ai fufua le ngā ruenga whaaleia o leisi wa ai le tausanga fau e pe on sauno ai lona office sili o se sao company va lele le atina ina o le tamau aingo Samoa ai ona fata o ingam tangata ta fau. Whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tula mana tamua. Whaktai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.